Kasorkar jela Meghalaya ka janmiet ka santarik nailar arjar pusaw klasim ya karai ban penjari de ka curfew haki jaka khaput batkari Bangladesh hakabau ba persdon tensong sembun rang ba badai pe ya katanat kampo yeng uloong ba ka curfew kan sedang nadu kapon riwji janmiet hadu riwji menstep kata haki jaka bahapo aspa mita na khapun kuman syukudo baka sensar khadar Bangladesh kala sakni no hakibor sipai hadien baka menteri rang badu katai gari ka Sheikh Hasina kala ino yakakam hakano phaisngi ka santarik nailar arjar saw uba perstun loong baki don khandai perten ki sipai BSF ki ba pahara khaput jela Meghalaya bat ka jela kan pan susu yaki bor pahara ya kani karai la sim na ka jialang katnat hak jinon lang ka DGP Meghalaya ka kong ida sisa nongrang di IG BSF Chief Secretary bat kiwepan ka Prime Minister jongka ri Bangladesh kala resign no bat ki kenrum ki kenram ru kidang mi kidang bot teng la sim ya karai na ka benta banyada ya kari India banyada ya ka jelai baro koi la sim ya karai bang men naduk menta ka bit ngin pentri kam ya ka curfew kabangin sedang nadu kapor riu baji menmit hadu riu baji menstep man kasmi tat hadu bangin da pentip da kumoipak teha kabedei pat kene ngakerpan ikinong song snong hakini ki border area kam tam ki bayat tughu bat kani ka curfew namar kani ka curfew kaba ngini impose kabat trekam kolombe nadu zero line kabangiju ong ka international border ars pak mitar siapo jongkari India lane ars pak mitar na katei ka international border international boundary siapo kajela mekla jongi tina ka daw ngaperpat pekinong song kini prelang bat ka sarkar namarba ngimpa banyo ya kino kijingji ya kibas ngosi adin banyo ya ka kedrum kabajur hangte hapo kari Bangladesh but kajingdon ki BSF personal hakini ki border area joni poro ngakwa ban ong ba ka sarkar India kala pak gerpang susu kandai battalion kini ki BSF personal hakaba idon menta hapo ki border area joni paro bat omtang kata menta ka sarkar India kadang perkra susu ban pha ki additional force sane sapo Meghalaya joni namarba kalong kajaka kaba lese kaban kata nengkong ya kanika kenrum kenram kaba jia hangte hapo kari Bangladesh kumba nilaya yo baro ars pak mitar ini bersekutu kata najur lain ars pak mitar siapo Meghalaya lene siapo teritori jongka India jika kami di kejing penlong ya kena curfew kede kata namar yo le sekindon ke ban suwan rung tu na le setang ban lai ya kejing im ngajong kala bandon dengan kata peti ngi kam ngi hab ban bu ke additional forces kolong ba ngi ya kena situation kabalong very unpleasant na raw ngi masih kaban wat ban klam ya kene ka coffee hakapor menmet bi ya kene na ya kli ya details na ka ong bi ya ka manpower ka assurance ka bingyo nadu ka home ministry hadu nadu IG jong beseru kalong ba ya ka manpower nilayo na daw kene ki nai battalion ki balawan mata along on the ground bat ba ya ka additional kinang pha susu kakum kejingdam kakum ga requirement ka ba nakaliang jong ki BSF IG nang ni ipa stage ka Ministry of Home Affairs ka kalong jai kam don dengan ko mo pi kani ka bangile kalong ban priem namar ba ngimla ban batai ngimla ban tipa na ka daung la sim ni kani ka decision minta ka janni hakaba ngim man si ka ban impose ya ka coffee ya ka order ke sulong baik ba katu governance katrikam badi kata ngi petrikam very strictly piong na ki Bangladeshi ne piong na Burma ne piong na kiwi kiriru kane ka an ka de ka bala klan ha ban bangide ban dipot
kane bande ki ane nginbuk ya ki kat kum ki provision jokaan Habatin pej bahagi ki sharp plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la ikan diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya